M23 zimaze kumanura imodoka zigera kuri 12 mu kibaya cya Rusizi kandi ngo intego bafite ni Uvira ndetse na Fizi. Ndahamagara FARDC mbabwira ntibacane maremare ibona Wazalendo kuko ibintu bishobora kuza guhindura isura bikaba byafata urundi rwego. Kiri muri Kivu y'Amajyepfo ndaza kugaruka kandi kuri Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki muri raporo yatanze yagaragaje yuko zino nyeshyamba nibura ziri gusahura umutungo uhagaze miliyoni 17 kugeza kuri 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura buri kwezi mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ngo bazambutsa bazerekeza mu Rwanda. Kiri kandi muri iyi Kivu y'Amajyepfo ndahita nerekeza muri teritwari ya Karehe. Muri Karehe Wazalendo yagiye igukubitira ikintu cyitwa inyeshyamba irazihabya bya nyabyo hahandi zabonye tekinike ya nyuma isigara gukuramo ibirato bagakizwa n'amaguru mu mudugudu wa Cambombo. Uyu iby'inkuru ndaje tubirebere hamwe kandi Kivu y'Amajyepfo ndaza gukomeza mpava nerekeza mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hakomeje kubera udutendo twinshi ariko none icyorezo cyitwa kwibasirwa n'inkongi z'imiriro gikomeje guhitana inyubako z'abaturage abenshi bakarimo barasigara iheruheru. Ndakomereza mu mujyi wa Bunagana nzamuka n'ubundi ngeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Hano mu mujyi wa Bunagana mpafite amakuru umugabo witwa Erasto Musanga yaragiye afata umujyi wa Bunagana awugabanya abakomoka mu muryango we abafamiliye be gusa, ubundi abandi babasigaye bose arabakomesha kuva ku kwinjiza igaze ya fanta ukageza mu kugura ikibiriti. Iyo abo mu muryango wa Erasto Musanga batakwemereye nta kintu na kimwe wakora. Ibunagana barafungiranye bari muri gereza yigenga. Ndaza ariko kandi kugaruka kuri iki gihuha. Ni igihuha kirimo guca ibiti n'amabuye kivuga yuko ngo abasirikare b'u Burundi ba FDNB bagera ku 1000 ngo bahunze igihugu ngo batinya gufungwa ndetse no kuryozwa iby'iturika ry'ububiko bw'intwaro buherutse guturika muri iyi minsi ishize. Iyi ni inkubi bayikaze cyane mu mwese mugiye kubana natwe. Ndabasaba kugira ngo namwe muze kubana natwe mudushyigikira mudusigira ibitekerezo byanyu muri commentaire, mwanakora like mwanakora share ubundi ibintu bikagenda neza. Amakuru mfite imbere yanjye aravuga yuko abasirikare barenga 1000 b'ingabo z'u Burundi ngo biravugwa ko baburiwe irengero mu gihugu cy'u Burundi, ngo babuze nyuma yuko ngo General Neva ari gufunga bamwe mu basirikare babarizwaga kuri kiriya kigo cyagize inkongi kigashya. Bikavugwa yuko ngo baba baragize uburangare. Ngo butuvugana hamaze gufungwa abasirikare barenga 150 bakekwaho kugira uruhare mu iturika rya burabubiko bw'intwaro mu kigo kiri Bujumbura muri Musaga. Ahangaha iyi nkuru murumva ni inkuru y'igihuha. Abasirikare 1000 murabumva ukuntu bangana, murumva ugutoroka kw'abantu 1000 baciye kuyiha imipaka kuryo kibagiye bari gisese bayenze nk'isukari cyangwa umunyu mu mazi, baba batumutse mu mwuka se ntabwo mbizi. Ariko murumva yuko izi ni inkuru z'ibihuha bya za media murazizi, ntabwo nirirwa nzigarukamo zo mu za hahandi tuziranyeho. Reka mpite nkomeza nerekera kuri iriya nkuru muri Kivu y'Amajyepfo. Ndabizi ko abantu benshi baba yitegerezanyije amatsiko. Amakuru mfite nuko hakana ku isaha saa 1 za nimugoroba umunsi warangiye w'ejo ya tariki ya 2 amakamyo agera ku 8 atwaye abasirikare b'u Rwanda ari kumwe yari arimo aramanuka yerekeza mu kibaya cya Rusizi aherekejwe n'imodoka 4 zo mu bwoko bwa Land Cruiser Toyota. Aya makuru akaba yatangajwe hagana ku isaha saa 1 z'umugoroba. Turakomeza kuba maso no kubasangiza amakuru uko ibintu biri bugende bihindagurika. Gusa FARDC na Wazalendo barasabwa gucana maremare no kuba maso kuko urumva ntabwo amazi akiri yayandi. Intego nyamukuru ngo ni igice cya Fizi ndetse na Uvira. Murumva amakamyo 8 bura n'abantu benshi, nkeka ko ikamyo itatwara abantu bari munsi y'100. Urumva rero itwaye abantu bari munsi bagera ku 100, amakamyo 8 yabatwaye abantu bagera muri 800, ni hafi 1000. Mwitegure yuko hagiye gushya nanone, hagiye gutokombera. Wasanga ari nabo bagiye kongera kwica inka zari zasigaye. Ariko mwabantu mwe nkaza kwibaza ni kwica inka ni nk'uko
n'udukoko n'uduhene byafashe iki FARDC kugira ngo ibone intsinzi ku kigendanye n'urugamba ihanganyemo na twirwaneho? Iki kibazo n'ubu ndacyakibaza. Abantu mwarebye iriya video mugongere muyisubiremo murebe. Byafashe iki FARDC guhagurutsa drone Kisangani igatwika amavuta, abatekinisiye muri kontorori bagashyuha umutwe igiye kurasa inka, imbwa, ihuku, ihene n'inkoko ngo by'abanyamurenge? Ubu twirwaneho na Red Tabara zararangiye kuri yo kiyajya kurasa biriya bintu. Namwe murabibona ko biriya bintu byari bipinde na propagande ziba ziri aho. Gusa biba binagaragaza ubwenge buke na analize iri hasi. Ubu bwabo ntibanagira isoni zo kuvuga ati utageze ntagereranya. Ubu barareba bakabona kiriya gipindi cyo kwica inka kuko bagishyiraho imbere ya Loni nuko igaca iteka ati dore FARDC yakoze ibi. Ni ibintu mubona bidafite umutwe n'ikibuno. Hariya Kivu y'Amajyepfo umutwe wa 23 uri kuvugwaho kukusanya nibura amafaranga menshi cyane ava mu misoro n'indi mitungo y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nibura ari hagati ya miliyoni 17 na miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika buri kwezi. Ibi byatangajwe na guverineri w'iyo ntara Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, akavuga ko aya mafaranga yose ngo anyuzwa mu Rwanda. Aya makuru arushaho kongera impungenge ku bijyanye n'ikorwaho ry'ubukungu n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje gufata urundi rwego. Miliyoni 17 z'idolari, hagati ya miliyoni 17 na miliyoni 20. Aya ni amafaranga menshi cyane ndugu yangu, ngira ngo uwo wayaha wese yamuhindura ubuzima. Ubwo muhitamo numva impamvu nyamukuru aba bahungu bababwira gukora rutiri ngo basubire inyuma, bati turakacibwa iberaho gusubira inyuma, muzaduca imitwe tuzasubirayo tugiye mu isanduku, ariko ntabwo tuzasubirayo turi bazima. Miliyoni 17 ni ifaranga ryinshi cyane. Amakuru aturuka muri teritwari ya Karehe aravuga yuko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo umutwe intambara yongeye kuzamba cyane kuri wa kane tariki ya 2 Mata, nyuma y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi ba M23 ndetse n'abazarendo. Aka gace cyane agace ka Cambombo hamwe n'imidugudu ya Bikari ahazwi nko kuri depo Nyarugasha na Kusisa iherereye mu itsinda rya Ziraro, ubu iri mu maboko ya Wazarendo. Ibi bituma imijyi ya Shanje, Bishaka ishobora kugerwaho n'iyo mirwano mu gihe cya vuba. Ku rundi ruhande, imirwano ikomeye yabaye umunsi wose ku misozi ya Kaziba, Mwimanyi, Runegenege, Mugugwa iri hejuru y'umujyi wa Rumbishi, ugifitwe na M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Kubera ubu bwiyongere bw'imirwano, abaturage benshi bakavuga yuko baturutse ahazwi nk'Ishanje bahungiye ku misozi ya Nyabyondo hafi y'agace ka Numbi. Ibintu bikaba bikomeje gutuma ubuzima burushaho kuba bubi muri aka karere, kuko abantu bari guhunga nta bufasha bundi bari kubona ndetse nta n'ibyangombwa by'ingenzi baba bitwaje. Urumva yuko hano naho ibintu birimo biragenda bijya mu buryo bwiza. Imidugudu urabona yuko ni imidugudu Bikari, Depo, Nyarugasha, Kasisa, iyo yose yamaze kwamburwa inyeshyamba z'aba23. Muri Karehe reka mpite nerekeza muri Kabare. Amakuru ava muri Kabare haravugwa ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro burimo gukomeza neza cyane mu kigo cy'ubucukuzi cya Romera mu gace ka Ruhihi. Abari mu mutwe w'izi nyeshyamba za M23 ngo barimo gusenya amazu y'abaturage nta nteguza kugira ngo babone uko baca imihanda igana ku cyambu, bityo ngo biborohereze gutwara umucanga urimo amabuye y'agaciro bawujyana hehe? I Kigali. Abaturage ba Kabare cyane cyane abo muri Ruhihi na Romera ngo barasaba ubuyobozi bw'igihugu gutabara byihuse kubera ko barimo barasenyerwa, guhunga ku gahato, kwimurwa ku ngufu, ndetse hakaba haraba ihungabana rikomeye. Nyine ni bya bindi nyine nuko sinayibabwiye se. Intero nyir'urugo ateye n'iy'abandi bikiriza, ni ukuvuga ngo uko barimo barasenya i Kigali n'ahandi niko barimo barabigenza nyine nta kundi. Mvuye muri Kabare rero kamite nkomeza nerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru sasa. Muri Kivu y'Amajyaruguru inkuru iturukayo by'umwihariko muri Bunagana.
Muri Bunagana hari amakuru avuga yuko bamaze kurakara. Uwuzi nka mafiya y'umuryango, uwo ni Guverineri Bahati, ngo yagize Bunagana nk'ikigo cye bwite cy'umuryango. Mu buryo butunguranye ngo abaturage barimo kwishyira hamwe, kandi ubu si amagambo ari hasi gusa, ahubwo ngo ni umujinya w'abaturage urimo uragenda urushaho kwiyongera. Hakaba harimo abanyacyubahiro, urubyiruko ndetse n'imbaraga zose za Bunagana, bose bari mu nama z'ibanga bategura ibintu bisa neza. Ni imyivumbagatanyo ishobora kuzagira ingaruka kuri M23. Ubugambanyi bwuzuye, abaturage barimo bariyumva nk'abatereranywe kandi bakaba barimo barakoreshwa agahato. Bunagana ngo yahoze ari igicumbi cy'uyu mutwe w'inyeshyamba, ariko ngo ngubu abaturage barimo gukanguka. Uyu munsi ukuri kuragaragara, sisiteme y'abaturage ikaba irimo iragenda igaragaza ko abantu barimo baragenda bishyira hamwe, baba bakuze, baba abatoya, baba abakire, baba abakene, barimo baragaragaza yuko batishimiye ibyo bakorerwa n'izi nyeshyamba, by'umwihariko umuryango wa Erasto Musanga. Ubukungu bwaho ngo bwamaze gusenyuka, abacuruzi bato bamaze kuzima, kubaho byabaye urugamba rwa buri munsi. Biterwa n'iki rero? Uyu wiyita Guverineri Bahati ngo arimo gukora nk'umuyobozi w'itsinda rya mafiya, aho yazanye bamwe mu banyamuryango we akabavana ahantu hatandukanye, akaza akabasimbuza abayobozi bari bahasanzwe. Arangije ngo afata abo mu muryango we abashyira mu myanya yose ikomeye, bikavugwa ko muramu we ari we ugenura inzira zose za gasutamo, akazikurikirana imwe ku yindi. Ikindi ngo zahabu icishwa mu buryo bw'amagendu ijyanwa i Kampala, iyi sisiteme iyobowe n'umuryango we. Ni ukuvuga ngo abavuka i Bunagana na Rucuru barirukanwe basimbuzwa abandi baturutse i Masisi bakora ibyo Bahati ababwiye gusa. Urabyumva namwe. Noneho hakazamo ikibazo cyitwa monopole yuzuye. Nta gikorwa na kimwe cyakorwa utanyuze ku muryango wa Bahati. Ushaka kugurisha utuntu twawe ugomba guca mu muryango wawe, kuzana ibicuruzwa ugomba kunyura kuri bo. Ushaka kubaho ntabwo byashoboka udaciye ku muryango wa Erasto Musanga. Ugomba uko byagenda kose, ibyo ushaka gukora byose ugomba kubinyuza kuri bo. Nibitabaho ntacyo ugomba gukora ngo gikunde. Ndetse n'ikureti ya fanta cyangwa gaze ya fanta ntiyakwambuka umupaka batabyemeye. Sima, umuceri, isukari, ibinyobwa byose bigomba kuhaca ari uko babanje kubiha uburenganzira. Ibi rero ngo byose bikaba bifashwe mu biganza n'umuryango wa Erasto Musanga gusa. Urumva yuko Bunagana ibyayo byamaze kuba ibindi. Ikindi ni agasuzuguro gakabije ku baturage, ikizwi nka boyikotaje. Abaturage mu minsi ishize ngo banze kwitabira inama ya Bahati yari yateguye, barangije rero nyuma yo kwanga kuyitabira kubera ubuzima yabashyizemo, habayeho ikintu cyitwa kubatuka, kubatera ubwoba ndetse no gusuzugura abaturage n'abanyacyubahiro yewe baho badakwiriye gusuzugurwa. Amakuru agakomeza avuga yuko ubu ngubu abaturage barimo baramburwa imitungo yabo, ndetse amazu akaba yaragiye afatwa bugwate, yaba y'abanyacyubahiro yaba ya rubanda rugufi. Upfa kuba ufite ahantu hagaragara ko ari hazima cyangwa heza, aho ntabwo uba ukibarirwa ko ari ahawe. Hakabamo ikintu cyitwa ubujura bwateguwe neza, nibura hakavugwa yuko ibyibwayo bimanukanwa bikajyanwa i Goma, ibindi bikajyanwa Bukavu. Umujinya ukaba urimo urazamuka w'abaturage. Ni ubujura bwateguwe, ubwambuzi burimo ibizwi nka za tombora za Goma na Bukavu zivugwaho mu buriganya, kandi byari byateguwe n'umuryango wa Erasto Musanga. Amatsinda y'abagizi ba nabi nka Nyenda Wagira, hari itsinda bita ngo ni Nyenda Wagira, hakabamo sisitemu igenzurwa na Nanga. Sisitemu irimo gusenyuka uhereye imbere muri bo. Ubutumwa busesuye kandi busobanutse rero nuko Guverineri Bahati yahindutse igisimu
cyifashishwa mu kwiba abanyabunagana, ndetse akaba ari umwe mu bafite ukuboko gukomeye n'ijambo ryumvikana muri ubu bwambuzi n'ubu busahuzi. Ubwo murumva neza ukuntu abantu b'ibunagana batorohewe, bamerewe nabi cyane. Ntabwo nagenda ntanyuze mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda hari amakuru avuga yuko abana bane bato bishwe batewe ibyuma ku ishuri ry'incuke muri Uganda. Abana bane bato cyane bafite imyaka hagati y'ibiri n'itatu gusa bishwe mu buryo bubabaje cyane batewe ibyuma ku ishuri ry'incuke ry'i Kampala muri Uganda nk'uko polisi yabyemeje. Abishwe ngo ni abahungu batatu n'umukobwa umwe, bapfuye ako kanya bagiterwa ibyuma. Abashinzwe umutekano bavuga ko ukekwaho icyaha yakoresheje ibyuma byinshi muri icyo gitero cyabaye mu gitondo. Ni umugabo w'imyaka 39 ngo akaba yamaze gutabwa muri yombi. Ubu ngubu akaba arimo kubazwa n'iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane impamvu z'amateka ye nk'uko polisi bivuga. Uwo mugabo ngo yari yasuye iryo shuri mbere y'icyumweru, ndetse ngo yari yahishyuriye na minerivare umwana kugira ngo umwana we azahige. Ariko ubikurikiranye uhita ubona yuko kwari ukuyobya ari kugira ngo azabone aho azahera yinjira mu kigo. Bityo bikavugwa yuko nyuma yo kwica abo bana bane, ababyeyi barakaye cyane bagerageje kwihanira ngo bashaka no kumwica, ariko polisi iratabara iramukiza. Abandi bana bari bari kuri iryo shuri ngo bakaba bahise bafata umwanzuro w'uko bagomba guhita bacyurwa mu maguru mashya bagataha. Mwumva ko ibyo kwa Museveni nabyo ntabwo ari sawa habe na busa. Urumva nawe kugira ngo umuntu abe yohereje umwana ni mu kanya gatoya, mujye kumva mwumve ngo muze mutore umurambo. Ibi bintu murumva ntabwo bifite isura nziza, ibintu ntabwo biba bisobanutse. Ntabwo nzi ko ibi bintu byaza kurangirira aha ngaha. Rero reka mbashimire, tuze gusubira nk'ibisanzwe.